daga jinga kha ya ka Arsenal shabar naliyen daga jinga kun prasha ya ka Southampton wala daga Arsenal dai kula tam shikmat dak menit ba khadwai lang ba Granit Xhaka Henry ka Southampton kala pen pai yang ni gol kala ko bar ba Armstrong hak menit ka ban rebosan yang bahkan jinga kha ka Arsenal ka yakor tang 10 point daga jinga kun bantam setang R point ya ka Man City hak me kan point ko play fi baro ji projor ki just nan ban ngam ki video hak ni channel habo phai ko wai pat jingla ka deng ka Tottenham bat ka Newcastle ko job da ar dewi gol daga jingla ka ba hakla kong Newcastle kala tam shikmat da ar gol hakla ko kong leng bak gol bala thep da Wilson hak minit balai pa wai badu Almiron hak minit wa Southampton kan ba hakla ko ar Tottenham klay kun tengah halayeng bat penyekat Henry kamla ngejingnya dah tengah kirang update kan Newcastle Henry shikol ya Tottenham la thep daw Harry Kane hak net ke basan usah hau pais ki jingla kai kelempung La Liga ka Barcelona klajab da saul lanat gol ka Athletic Club halayeng yagi gol ka Barcelona la thep daw Ousmane Dembele hak net ke bakat ar Sergio Roberto hak net ke bakat pra kat ba Robert Lewandowski hak menit ke ba Arpoar Ferran Torres hak menit pennya pelai leng bagi jingjap ke Barcelona kala ya apa para poin yang kat wai teli jingle kai tak duna lai poin ye Real Madrid wa bat dan bakle do haba pais ke wai bat ke jingle ka Atletico Madrid kala job ya Real Betis da ar lebih gol banyai bat hak dan belai da ar pelai poin yang kat wai teli jingle kai ye kini ki ar ko la thep do Antonio Griezmann hak menit ke basan posau bat way haba pai pat ki jingle kai ha ka Serie A ka Napoli club teng dak jingjap tem da sharem ha ni lumpung ban yo adu ar dai point di khatwai tuli ki jingle kai ni ki jingjap dak bejap tang sikol yak rumah jingle kai shabar na ye pa manet stem kat baya ka dak par labat ka AC Milan ko bayo ar riu point ki khatwai tuli ki jingle kai haba pai pat ki jingle kai ka lumpung ISL Odisha klajap ya Kerala Blasta da ar TV Goal Igi gol yang ke Odisha la thep daw Jerry bat Pedro Jerry hak menit ba Santosa Pedro hak menit ba Breu kat ba Kerala Blasta bola tanpa syakmat leng ba Muhammad Jad Kabra hak menit pelai kosan dengan igi jing syarem Kerala Blasta lamat da atlik 6 rem na kilai di jingla kai kat ba ke Odisha klayo jingjap ko ba kilai di jingla kai ban bat hak ran ko balai dan riu poin yang kilai di jing ikon ini kejingin lagi kan wan pai pat agak artinya trik tahu nah dan ke Odisha Persya ke Bakaloro FC. Diperlok tang gini ingin si kendok pada ke video ko blai shibona.